na mbere na kwerekana ati akuire ari moko-ini ma borithi na itekuria mari gujitikiria nyitane na muingi wa guku itura-ini ria Mang'u matutaririe gikuo kia Albert Ojwang wewe wita muciari ukioete atia na hihi Akenya marari na kihoto kana wigiririki wa kururungana muthenya wa ira. Gwenda kuga Akenya mena kihoto ya kururungana tondu ni enshrine thiini wa constitution itu na kiko kiria gikikite thiini wa itura riu ria kuria mwena wa Western ni giko gitagirwo gwitikirika na ni wega honge citu cio gitiri cietikire guthuthuria undu ucio na cirehe moimirira maria magirire tondu ni kihoto kia o Mukenya wothe ukorwa kiheo justice. Koguo ni tungiuga andu aria mararungurana mareka uguo gwetha haki ya mundu ucio tondu gukorwo kwi mundu utangihota kwirurira thiini wa bururi witu na kihoto no nginya kioneke kuri mundu wothe either uigana atia na uhoti wa mundu kana ule mundu akunderete. Koguo ni kihoto kia andu aria marurungana tukiria gwetha kihoto kia umwe witu ta Mukenya. Honge citu ni ikicikururagia muno no maita maingi ni tuonaga riria kwi ni mundu munene thiini wa bururi kaya gukorwo ni gikikaga na ihenya no kuri mundu wa kawaida ni gikururagia. Thegio muno njitikiria nyitane na muthuri ungi haha o itura riri ria Mang'u atutaririe kana we ni aranyitanirie na Akenya mururungano-ini muthenya wa ira na hihi wita Mukenya wina uigiriki wa kururungana na ni urona ta kihoto hihi kioneka guku bururi-ini. Ni wega ndiranyitanire na Akenya makituruka muthenya wa ira na wa mbere ndumiri yakwa ya Masaka ku family tigitwo njugi ati katiba ya Kenya ni itikiritie thiini wa article 37 andu kururungana no ni kururungana mururungano wa thayu. Kenyans ni marenda kihoto kiria kiagiriire honge cia gitiri ciaigua maundu ni iregucia toria hakoretwo hakirwo waku akoni mundu wina igweta akoni mundu munene thirikari ndatengera hau muno no kaigua mundu ucio nioneka kiria kiamurire no Mukenya wa kawaida ta nie no ri ungi gutiri nduroneka ona uthithio ni wekwo gutiri nduroneka ona hanini tugakiuga atiriri thirikari itu ni njega ni turaminyita mbaru no itikire kurumarumia mwena-ini wa gitiri na andu aria mareka uthuthuria ri hasa makimenyo no nao tondu ndu ucio no agirwo kurumburia makiria mundu arikia guthuthurio ni go step down nigetha athuthuria makie na kahinda kao ga guthurio ndu ucio ndungihota gukwirwo ni uretwo investigation na bado ofisi ni agirirwo ambia step down nigetha he honge cio gitiri kahinda ga kugitira ga guthuthurio ndu ucio wega agikoneka na mahitia thirikari ni kamenya uhoro wake no kahinda gaka ri agirirwo ambio na kerugame nigetha uthuria kamili wekwo. Gutiri Mukenya munini kana Mukenya munene Akenya othe mabatie kuigananio na kuheo kihoto kiria kiagiriire equally kana na njira ya kuiganania. Nituguthii na mbere na kwaraniria na muingi guku itura-ini ria Mang'u undu umwe na gicigo-ini giki kia ubunge bagithii na mbere na gututariria maoni mao megie mirurungano ira irathii na mbere bururi-ini na kana Mukenya no one haki bururi-ini wake kinyamukira imwe kwa imwe kuma guku Mang'u gicigo-ini kia ubunge gia Turia Rugongo kaunti-ini ya Kiambu. Ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u wa Mbugua. Gatha muno makiria Mathew Ndung'u wa Mbugua ni gukorwo kiaranirie na aikaria mwena wa Thika makirekereria mawoni mao megimainie na mirurungano iria yambikitwo ni Mbeũ Njĩthĩ rika ria Gen Z muthenya wa ira muno makiria uhoro wigi gikuo kia mundu gwitwo Albert Ojwang na no turathie na mbere kwaraniria na Mbeũ Njĩthĩ guku studio no mbere ya tucokereirie guku studio ri reke tuthie county ya Kirinyaga tunyitanire na Wainaina wa Kiarie atumenyithie andu marauga atia mwena ucio uhoro wigie ihoto ciao uhoro wigie wiathi wao wa kwiaria na uhoro wigie gikuo kia Albert Ojwang. Wainaina ngeitika muno makiria rucine rwa muthe. Aya thengio muno na gwikoretwo ukina maundu maingi maikoretwo magithii na mbere kiumia-ini giki kuma riria Albert Ojwang agikorirwo agikiuragwo na uciro ugagikorwo ugithii na mbere gwikuruhania andu anene ruhonge-ini rwa borithi na aria magikorwo magikinyirio hihi gwithii na mbere na gukieheria mawira-ini na uria agikorwo akigwetwo na njira nene ni munini wa munene wa borithi niwe Eliud Langat na muthenya wa ira kuragitinda gukiri na mirurungano ya Mbeũ Njĩthĩ kuria kaunti-ini ya Nairobi magitinda magikinyiria no nginyagia akorwo akiamba kuyeheria wira niguo uthuthuria ukorwo gigitabanyo kwa ihinda riri na ikiria kaunti ya Kenya hiya megwitutariria hihi maoni mao ni mariku na kana Mbeũ Njĩthĩ aya makiri na kihoto ya gukorwo magikirurungana niguo ukitia kihoto kia umwe wao uragikorwo agikiuragwo kiumia giki ukiambia na maritwa maku na gitutariria hihi woni waku ni uri kwa mirurungano iragithii na mbere ya Mbeũ Njĩthĩ magithii no nginyagia Eliud Langat agikorwo agikieheria wira-ini wambina maritwa makwa nitwa Peter Kiiru na
ithie tuyamakuka na nemo ciari ona nemo ciari nitunonire undu moru muno na ipo nene muno Kenya mundu Tarangat niwe deputy general wa police akatuma andu kuma Nairobi kuthie nginya kura Bondo akathi kunyita mwana kiosu Ojwang na ukarorania thini wa Siaya kwina nginya station na Kiragono kwina station akalutwa kuu akaretwo nginya Nairobi. Kuretwo Nairobi mwana gocio anapoirwo nginya orawa nginya Rangat mwenyewe abenania ati mwana gocio nigugwa aragwire abura gutagwa na uzunguzi uronekirwe uronania Rangat nio watumanite na mwana gocio nigukura anoragirwe. Kwoguo Gen Z aramarandamana nundu wa mwana gocio mena right ya kuandamana na mena right ya kuga atiriri General Inspector aume obisine usunguzi wethwe na njira ira yagirire na anyitikana na atia ekwe thiine onake ekwe thiine na thini wa Kenya tubuthagira sheria ya kuraga tubuthagira sheria ya wanyitikana na sheria ukanyitwa ukatoa borithi ukathie kotini ukobwa no ti kurawo. Kwoguo ithie aciari nitwite uru muno ni mwana kiocio tondu nane anoragirwe na njira etagirire na njira ya kinyamu. Ta imagine mundu mugima ti murwaru ti mubure ni kindu ti muguna ngari akiburwa nginya akwe tanguku kana tamburi maundu acio wana Kenya na Gen Z ni arakaru na ithu tu aciari tu arakaru na turauga atiriri Gen Z ndirabidia irabuthira kiboto Langat au me obisine uzunguzi wekwe athitekana na atia ekwe thiine na obwe. Mbeu njithi mbere no njugire gatiba ya Kenya yugaga sovereignty of Kenya belongs to the people including mbeu njithi onani onawe kiarie onoria ungi. Kwoguo mbeu njithi kurungana iyo ni right yao na guti wathani ungiuga ati ni wathani effective utena dissent utekundissentwa otherwise kwiragwa wakorwa ndukwenda kurutwa makosa kana wakwa ndukwenda kurutwa makosa mandasi ndukathi ndasi iyo ikarota mithiete. Kwoguo bwana Rangat wakwa ndurenda kurutwa mabitia do the honorable thing, resign na wali sainie ndukwe ni undu wogu. On top of that ndingienda wali sainie uprosecutwe na towe Rangat wika gutimu ina mucuthiriria ona nginyagia athigaria mamanyitire athigaria mari cero muthenya ucu ara mamumbukire kuu ara mari shift muthenya bosu andu acu monde mboke mathitangwe nayo nä ndeto ä gä thiä na mbere na gå gä akä rä ria mwaki må nene gå kå bå rå ri-inä nä tå rakionire må thenya wa iyo mbunge ya Senate ä gä thiä na mbere gå kä rä ria ndeto ä no na iyo na gå kä hå nga maabitha anene a rwonge rwa borithi ciå ria cigana na cikä giä gä kuo gä gä kä a Albert Ojwang no rä kä ra tå gä geteire nä hihi maå ndå megå korwo magä thiä na mbere tena no akä igua atä må ingä wa kaunti ya Kinyaga å ragä thiä na mbere na gwä kå mithia ikuå ici iria ikoretwo igä tå ngio mbeå njithä gå kå bå rå ri-inä makä ria hä ndä ä rä a mageria kå ruta mahä tia atongoria na maabitha a thirikari kuma kaunti-inä ya Kinyaga kä gå cokerie moro mwena waku wa studio. Nĩ ngatho mũno makĩria waina-inĩ wa Kerie nĩ gũtũrehera mawoni kuma mũingĩ kuma kaunti ya Kirinyaga ũhoro wĩgiĩ maũndũ marĩa marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Kenya. Nĩ tũrakorirwo tũkĩona mĩrũrũngano mũthenya wa ira gũkũ mũciĩ wa Nairobi, mbeũ njĩthĩ makĩyumĩria magĩtetia njũragano ya Albert Ojwang ũrĩa nĩ mũhũthĩri wa nenda kana influencer na ningĩ ararĩ o mwarimũ ũrĩa wakorirwo akĩũragwo kana agĩkuĩra moko-inĩ ma borithi. Na thĩinĩ wa studio tũrĩ na mbeũ njĩthĩ Gakuna Juma Castro ũrĩa nĩ mwandĩki mũnene wa Vijana Mbele Foundation oro hamwe na Kamau wa Bio ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa National Youth Caucus. Thengio mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Angĩkorwo nĩ mũigua marĩa makorwo makĩarĩrio nĩ aikari kuma mwena wa Thika, kuma mwena wa Kirinyaga, hena ũhoro wĩgiĩ andũ gũkorwo matekwĩhoka justice kana kĩhoto gũkorwo gĩkĩhanĩka gwĩkururia kwa kĩhoto. Nĩ tũrakorirwo tũkĩona atongoria matiganĩte magĩtwarwo thĩinĩ wa mbunge Senate. Ndiramenya kana thĩinĩ wa cira ũyũ rĩ
maundu megukorwo uria tukoretwo tukiona ta macira mau mangi maundu matigukorwo well bururi uyu tukoretwo tugikorwo na njira hena andu aria me above the law na andu ogwiciria no they can get away with anything thaici tutire twanengerwo the reason as to why the 63 makuire last year tutire twanengerwo as to why the 76 makuire 2023 slow justice system andu matire ma compensate thirikari even after thirikari kuga ni tugwika tugia turaririkana we have been having a lot of these things happening in the country riu thaisi uyu nikio urona thaisi for once and for all niguo urona kwina all this agitation ni to deal na issue ino thaisi tondu ni undu wa gukorwo twina slow justice slow injustice system ri twina magoti maitu ni compromised twina executive yothe ni compromised twina legislature ni compromised koguo kundu guothe na nikio nie ngwihoka senate thaisi tondu andu aria ni makoragwo mena kogima fulani ndiga mbugirire no gima no mena kogima gakirite gikiro na nikio itagwo ni the house of the elites na thaisi hindio turari ku ni turonaga everyone whether in opposition whether in government ni mena umundu na ni maraigua uria kura andu aya manengerwo kipaumbele they should be given mandate to carry on the investigations haha niguo thaici ri mundu uyu family no ri ihota gu compensate mundu ni atigire mutumia na mwana nio marerekeire mundu uyu ni aratigire aciari muciari wake arutite kware miaka 20 guthomithia mwana uyu na ni araigua ngina akiuga very well ni haria ndonire mwana wakwa ni graduate hau niho ndonire riua tondu riu ndamenyire riu ni ndona mwihoko mundu ni akanduta gicagi but it is very unfortunate mundu ucio ena mwana umwe na ni atunywo mwana na gutire uria tukuona thirikari gutinda riu uguo na umenye ni ta atia mundu ni turona wega everything is miss off mundu agirire afutwo tigari ici ciagirire cifutwo na mundu agirire compensate aithikwo anengerwo kiria gigiake na kihoto kionekane it is that simple. Okay, Castro hena kamwena ni hihi ga kihoto kuringana na uria urona maundu magithie na mbere no thuthuria uratafanio Kenya be jugi ati tariu youth if they lose faith in a democracy they seek that in other ways. Na juge aigaga atirire Socrates if democracy fails you apply force. Exactly. Na nikiorona atirire kwina gap na disparity nene muno na thirikari ni tondu Akenya matire hoka thirikari Akenya matire hoka ginya kiugo gwa kiugo tariu ni ndi mundu thikagiriria word by word iria president araria kana any other person given a mandate uria araria and we are people ni thomete political science ni odatrainirwo we are people who have been trained to analyze words to even analyze what you are hiding from us. The Kenyans matire hoka ginya any word president aragweta they have mistrust with the presidency. They don't trust the president as of today. Any word araheana matira trust ni tondu ndakoretwo akiiga ciraniro ciake na ndakoretwo into his word. He is a man who is not walking his talk. Umuthi uyu ri kihonge gia thigari ri the way they portray themselves, the way uria makoretwo magiuka kuheana their press very waterloose and very loose press conferences ni omaraga matwe. Press conferences it speak hope kuri Kenya. So Kenyans have no one to run to. Ni ndomire ugienda marekererie ndomiriri hana atia. Kenya magire kuigua actions, not empty words. Actions must follow. In fact, before you even start coming and parading yourself onto the cameras, wabe actions must follow. Tobe tuone cieko. Ni tondu we have so much speeches, we have so much rhetorics, no gutina actions, gutina cieko irathi na mbere. Tondu tuga ati the justice system is very slow, and for sure it is very slow. Kaundu gaka no twirwa atiriri tugetererie uthuthuria ni urathi na mbere. For how long? This is a life that has been terminated. 1 second he's alive, the other second he's not. Nalo muna datrere mukuru datrere twetrere ania have an ear
tutari turagia na kihoto kiondu uyu tondu kaundu gaka nikagire gukorwo kaundu gaka nikagire gukorwo gagikinya muico uhoro wa youth gukorwo ati ni mara face na thigari kana any force ya police force na force na horo wa kuhuthira ginya live bullets during peaceful protests uhoro wa ginya gukorwo ati ni mara coerce youth kana mara coerce Kenyans into this country. Sorry. Sorry. Okay, kuda do terere nendo muthuri we hau aiga article 37 and the reason why bururi uyu by the way tutire tuona theru ira tu ni tuoka ne turugane we are coming to picket peacefully. The least thing those police would do ni andu acio mareke maugebu mekome bara meke uria mareka marikia mainuke no turona andu marahuthira live bullets ena murata wakwa thaici wi thibitari arahurirwo rithathi ya muthiririmo and I've seen tuonete live kari muito urahura mundu rithathi niki nago mundu ucio ru nona that is another cost ya thie that is injustice wathi goti-ini ri ugutura uthiururukagio let us get like ena murata wakwa unjiraga angikorwo ni turenda bururi uyu uthie wega we need a whole clean up of the system na nikio igi appeal to the next government iriroka to wake the whole clean up ya system niguo tukorwo okorwo ni majaji mothe mavetwo ringi okorwo ni head of this parastatus all the mavetwo ringi murugamiriri wothe wa thirikari avetwo ringi niguo tutigakorwo na such kind of ignorance na nonsensical instances ari andu marakua there is no justice there is no case igaikaraga miaka 5 miaka 4 na ni kaundu taruko kao Ojwang we have all evidence we have all forensics na ni kuona taru BBC in a video of 37 minutes within what Kenya the Kenya IPOA have been unable to do within a whole year. Aya mara amikire very fast. Told we are rogue, we don't know what we are doing, we don't know what people are doing, we have broken education system. Nikio twina andu mataramenya kiria. Tukimurika mbica cia uria maundu maratarie muthenya wa ira uria mirurungano iratarie muthenya wa ira ri. Castro harari na gitumi kia mirurungano eno gukorwo ikigaruruka na gukorwo hena ngari irakorirwo igicindwo ni kurari na hihi andu maigana na maraguraririo hihi harari na gitumi gia gukinya hau tondu mbeu njithia magithie thiini wa mirurungano eno ri marari irari ikorwo iri mirurungano ya thayo na ngwiciria wagagu andu aingire ni mirurungano eno guthii uguo igaruruke ituike mirurungano iri na ki ina ngahiha na maundu matari mega kwagagia biacara cia muingi ona gikorwo ni kihoto murarwirira ri hena wagagu ucio. Well, Kenya no ko nio marajitithia andu thirikari tutingitiga kwaria no nginya twarie na tutigutiga. Now we have a generational mandate to defend our country and our soil. Like juge Kenya kana youth makirurungana thia makoragwo me very peaceful. Na iria hindi ciothe human rights maroka matiukaga ginya kugiria muhure biacara cianyu no ni tondu thirikari nayo ina njira yayo like talu kugigia na peaceful protest na nikio wonire thirikari yahotirwo hindi ya June 25th because the demonstrations were very peaceful until thirikari ya retaliated na gukorwo ikirehe violence until thirikari yakorirwo igika horo wa kurehe goons niguo ma infiltrate a peaceful protest. A peaceful assembly, a peaceful protest is a threat to the government, is a threat to a tyrannical regime. Ugo hindi ciothe Kenya mararungana na magasebo peacefully, you are threatening a tyrannical government and nikio matangitikia gukorwo mugi assemble peacefully maka infiltrate na nitronire ginya goons cia county assembly. In fact nidigago Sakaja arathiruka na goons county assembly where we should be enjoying a peaceful country, we should be guarded by the same police. Why do you want to bring goons? Why do you want to infiltrate a peaceful protest? Thirikari niyo ira korwo iki-infiltrate peaceful protest niguo gutwikia atiriri ati ni Kenyans niyo me unpeaceful protest iria mareka ni unpeaceful na gukorwo nao meet Kenyans with force makorwo coerce makorwo makiendia guoya na makorwo intimidate Kenyans gukorwo express their constitutional right. So it is not enough
ati thirikari handu a protect Kenyans, and urona goons na thigari they are aiding together, they are working hand in hand gukorwo magi suppress a Kenya aria mara express right yao. It is not fair, it is not right. Haya hau hangu cia Sakaja ni turonire hena mundu rari na kanyamu guoko na ici mahinda ni macenjetie thirikari ni tige tumire kwa boy tutingikira horo cia mukonde no wega no it is fact no but no kindu kironania na ni uwi haya mundu gwitwo Gaucho uyu wa Gibira na no wa mono uyu ungi he was talking na ndramwitwo uguo tondu ni oikaine na agoka na andu icio ti thigari maroka kuthugamia andu arurungani meo under whose mandate. Number 3 nituro gari icio ciratuika ni cirahire na nituronire the hena a certain blogger na wao no macenjetie everything is laid out imwe ratuika nga yari yao na ni absconirwo tene ingĩ no ĩngĩ ciothe koguo which means ni gĩbindi maroka moke cirehwo cicinwo macoke tutwanjie kuhurwo. Kamau hena uhoro urakorirwo kiyumiria ukigweta uhoro wigie video icio ri hena video irakorirwo ikiyumiria egie beo njithe anake maigana ona ngwiciria ni muthenya wa iyo magithiruruka makiuga atiriri matigwitikiria arurungani makorwo magithoga mihango ya CS Mbadi gukorwo kirekereria budget. No muthenya wa irari mururungano ucio ndurari wake budget na ngwiciria hena kiria eho ndiramenya ngumita atia na uteti uraingirio ho na uteti wa ukabira ati Gikuyu kana andu akuma Mount Kenya ri muracakaya mundu kuma Nyanza niki hena uteti ucio uraingirio na ndiramenya gitumi ni kiriko ucio no gwenda mundu ucio urecirio ucio ati ucio ni uteti wa mundu gucakaya mundu ungi mbere ya Jesu Ngai uria watumbire hatire Mugikuyu hatire Muthungu hatire Mujaruo hatire Mukalenjin ithuothe turi andu na muoyo wa mundu ti nyamo du ithuwe angikorwo marakiuga ithuwe andu a Mount Kenya twi ngoro muno ri ni wega twi ngoro na no turaigua uru ni turacaka tondu ucio ni muciari ona tari muciari ucio ni ehothiirwo ni andu ingi hau hena ukabira because we are feeling as the family is mourning their child ruko uguo mundu uguo tumarekererie tumerorere marire ati ni mundu wao waragwo that is not making sense at all. Uyu ni mu Kenya, that is injustice na bururi uyu haria ugakinya ati nutigakoragwo na Mugikuyu Mujaruo Mubaluya nitugakoragwo twi wa Kenya. All of us are Kenyans and we are mourning a fellow Kenyan. Yes. Castro tukoragwo na ukabira uguo ati ginya nie ndita mumbi angikorwo ni ndramon mundu itoya angikorwo ni wa ruriri rungi Mukalenjin muke ati uronekana ari undu murito uguo tukoragwo na ukabira wa muthemba ucio ta Kenya ati uronekana uri undu acio marago acio ni ukabira tondu o marendo kwari horo wa ukabira ithu tutire na interest no horo wa kabira tutire na interest na gukorwo ati we umite ku kana ku umuthi uturaria injustice iria happenite kuri mwanake uyu munata witu Albert ni injustice ituturite tanie ni gwito ni uthaya Nyeri na mundu ucio umuthi ataminitwo ndaga kwaria rucio ingitaminitwo ni gukaga mundu ukanjaririria kana ukari uhoro wakwa na tutingitikira that trade a continue ati tondu inyu tarone ndronire blogger ingi cia thirikari ikiuga ati this is Kikuyu maandamano. It is not ours. In fact, as Kikuyus ithu tuikaraga very silent, ithu twaragia na kaundu kamwe kura peke yake ithu tutiumagira ati guka maandamano. We are busy in our businesses. No ithu ne twaragia ma na mugambo witu twaragia no maraumirire ni twendaga gwikati. Of course niana kiothe ni furuli every person of interest mundu wothe urenda ku defend furuli wa Kenya na in fact moyo Albert uratwira rise up Kenyans, rise up Kenya na no nginya turugame turi ithuothe. It does not matter kana wewe we wa Eldoret kana wewe wa Nyeri kana wewe wa Kisumu kana wewe wa kuria Tana River, no nginya urugame huranire kihoto kia fururi witu wa Kenya. Ni tondu tingiikara fururi utari na thayo, ntondu waga thayo Nairobi andu aria megwitwo Nyeri ni makoigwa ruo, andu aria metana River makoigwa ruo, ni tondu guku guothe twi fururi umwe president araugire ni akunyitithania madugu madada cousins, and it is okay, it is fine.
no tutingenyitana riria we turakwira atiriri abocoke baranginyo uka utwaririe tiga gututumira andu maroka ku emit arrogance uka warie na andu makuhe mathina mao na twakuhe mathina maitu ri nawe uthi you take actions, but it cannot be every day in rhetorics na taru ni ndari mutongoria wa Catholic University student leader na gutiri ukabira no kuri kundu heanaga a very good example campus universities gutikoragwo ukabira gutire university ya Gikuyu gutire university andu a Meru gutire university ya andu a Githumo tukoragwo tugithoma na tukacoexist hamwe na in fact tungeigwa twithreatened kana tungeigwa in fact university ingi ati ni mara compete na ithui tunyitanaga twi hamwe tukaigwa ki na Catholic University is a different university tondu kwari ginya international students na mutingi victimize ati we umite Rwanda we umite Tanzania, you cannot victimize Okay. The people who are talking about tribalism ni politicians, people who want to take advantage of tribal politics. Na niyo aya marenda kugayania ati Gikuyu niyo maranegena muno tari ona mboco icio raigwo ikiheanwo kungi ukaigwa kuraheanwo nithani na kibikibi kwanyu gukarehwo mboco ni tondu marenda gukorwo they want to make you fully, they want to make you arrogant. Tutikwarie horo wa mboco marenda munegene niguo gutwike atiriri inyuĩ na mwareherwo empowerment ri gutire wega wanyu murona. Okay Castro, thegio Castro. Kamau Nidiramenya ati ciama itiganite ni ciariririe muno horo wigie mundu gwitwo Ojwang, kiama kia DCP, kiama kia Wiper, kiama kia Eugene Wamalwa DAP Kenya. Hakuhi ciama ciothe ni ciariririe horo uyu muno makiria ciama ciake opposition. No inyuĩ mwita Wiper ri apart from kwaria ri munyitite itemi ririku hari gutigirira kihoto ni kionekana tondu kuri na uhoro wigie hihi ciama imwe gukorwo ikihuthira ndeto eno 4K political mileage. Taru muthenya uria kurari na mucemanio press conference just the other day na ciama icio ciothe ni cirarehire abunge othe hamwe. This matter is in parliament. Abunge acio ni maraugire tukwario na mwaria umwe. Ithuĩ twita bunge a Wiper, ithuĩ twita bunge aria turaunga mukono kiama kia DCP, ithuĩ twita bunge aria matumitwo bunge gwika kiria matumirwo gwika ni muingiri na ithuĩ twita senators acio ri ciama citu ni ciguthie gu support undu uyu na to make sure we have found justice for Ojwang. Na nikio andu aya ni maraerwo na nikio ndirakenire muno mutongoria witu wa kiama gitu kia Wiper mundu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka akiheana directive akiuga we are going to ensure that there is justice has been found for this young person. Na kila mundu na nekaji ona kena youth wing ya Wiper area de member wayo andu maumire mathie makauge no to injustice. Na ciama ici ciothe tugu ona kiu kia UDA kina youth kina say no to injustice tondu muthi ni Ojwang rucio ni nie oke ni mundu ungi oke ni mundu uwi and it will hurt you the most riria ye ukinyira mwikuyugire utakanyuirire ndoi karirita. Thegi muno makiria no turathie na mbere kunyitanira na theu ndithi muno makiria aria makoretwo makinyita itemi gikorwo ni horo wigie mwena wa nenda-ini cia muingi na nginya mirurungano kana mururungano uria urakorirwo gitabanio muthenya wa umuthi. Mbeu njithi makiyumiria magitetia njuragano ya Mbeu njithi uria urari muhuthiri wa nenda kana influencer no arari mwarimu Albert Ojwang uria wakorirwo akiuragwo akinyitwo kuma mwena wa Homa Bay agitwarwo ceceni ya borithi ya Central Police Station na thutha ucio ri mbere ya akinyitio thibitari wa Bagathi gutiamenyekire uria gwathire na mbere. Thie na mbere kwaraniria hamwe na ithuĩ nĩ ngũthiĩ na mbere kũmũrĩka ndũmĩrĩri cianyu rũcinĩ rwa ũmũthĩ
mwena wa Facebook Kameme TV Kenya at Kameme TV Kenya, mwena wa X oro hamwe na nabe orona ikishare hau thini wa screen yaku. Tunaririria uhoro wigie kihoto giaku wita mu Kenya. Niraigua ta ugiteirwo ha kuigana, ni uraigua ta kihoto giaku kimenyereirwo uria ugufatie, ni uraigua ta wearia hihi ungiaria ungithie rurenda-ini rwaku uge hihi mutongoria muno ndereka uria kwagirire ta muturire waku wi hatikaine. Ni muturariria muthenya wa umuthi. Castro ri kuringana nawe ndiramenya ndigukuria wi kiama kiriku tondu ringi nduri kiama-ini o giothe, no ni tungienda kumenya hihi kiama giaku ri ni ikinya ririko gitashukitie ndiramenya kana nikio gitashukitie kana no gu condemn hihi ni ama de mundu wa ku support kiama progressive na ruki kiama gitu kia DCP is very progressive pro people na kira andu mathikiririe ground skiza ground to thikiririe ground kazena 2022 ndarugamite kuria gwitu gite kia mubunge kuria gwitu thaya ndaina kiama kia Mwangi wa Iria umuthi uri rita ya muico kumuigwa kiaria ri aririe akiuga ati ni agutuma theru ithikari andu nirio rita ya muico kumuigwa akiaria na kuma hindi yo kiama kiu ni giakomire ona twageria kumukiria ni amirwo ni gukira etapati leader ni amirwo ni gutuhe strategic direction, strategic leadership. Umuthi uyu twina mundu former deputy president Rigathi wa Gachagua uria urahe bururi a strategic direction, uria urahota kumobilize andu na kumonia ati ni ndari thirikari-ini no na ni makuria ndari ni kwa Wainga na ndirenda ndimwire ati mutikende gucoka kuu kwa Wainga ni tondu ona ithu enyewe kwa Wainga tutingienda gwicokia na ne makore kwa Wainga tutingienda gwicokia. Okay, tugiuka hari point yo ndakorwo ngigweta ri murita kiama kia DCP ri apart from gukorwo mugikomithia horo wigie Albert Ojwang ri oguo ndakorwo ngiuria Kamau ri kwina aria marona ati ciama imwe ri iroya mweke uyu ki for political mileage. DCP ri mwekete atia kuhanyukia na gutigirira ati kihoto ni kionekana kuri Albert Ojwang. Our party leader Rigathi wa Gachagua ni akorete out njuragano ya Albert Ojwang na ageta the relevant authorities makorwo magitake into power kana makorwo magitake actions uthuthuria wa Albert Ojwang makorwo magithuthuria gitumi giake gia gukorwo akiuragwo na makorwo magithuthuria aria makinyithanirie uhoro wa nginya ati ni gukugia na njuragano kana muoyo wake ni gukorwo kioywo moko-ini ma andu. Uguo kiama kia DCP ni kiama kimwe kirite na kinyiati uhoro wa ihoto cia mundu ni gukorwo gikirirwo na ni kiama giku respect human rights na rights of humanity, ni kiama gikorwo respect civil liberties, ni marauga andu maheo gitio andu mathikiririo riria turaheana sign ya skiza ground ni kuga ni turaheshimu kana ni turahe gitio civil liberties, freedom of speech no horo wa freedom of citizens engagement imarakorwo magikatia tugikirira horo ucio. Uguo kiama kia DCP ni kimwe kirauga ati ugia guthikiriria muingi uhoro wa gukorwo ati we ndurenda gukorwo ugicriticizewo kana ndurenda kuigwa muingi mawoni ma muingi urenda gwika we maundu manyu uria ukwenda ukiiginwaga mugambo wa Wanjiku nake agatake actions akaumira akarurungana agakwira ati riri tuthikiririe wa gututhikiriria ri ithu twakwira ati ni tugukweheria giti-ini ni tondu tutirona maendeleo ndungega maendeleo uratuonia na wage kuigwa mugambo witu tuhe kindu kimwe no ndungega gutuhe ciothe. Okay, aya kama ni tuonete maita maingi uhoro wigie ginya ungiririkana mirurungano ya Gen Z activists makaumira magakorwo magitabania mirurungano no mirurungano ringi gakorwo ikihijackwo niki ni ateti ni thirikari ni atia mureka gutigirira atiriri undu uyu ri ndunakorwo hijacked niki ni ateti na ndunakorwo politicized. Riu ri thaisi na ngoria de 1 tamo dokiumbe number 2 tamo tongoria thaisi tukururungana tutige tukururungana for no reason ni tururungane niguo tuone solution. Tukarurungana na gutire solution, gutire hindi tukaruta wira ana activism
peke yake na gutiri hindi tuka expect solution through activism. It is now time for activists, activism organizations, the Kenyans, the young people of Kenya, the millennials, Gen X, all the adwakuru, and the political parties and the political groups and political characters, all the moke hamwe, tutonye hamwe. Na tha ici turarurugana because of political injustice. So wa mwaki usokagio na mwaki, ya mwiri isokagio na mwiri. So we have to answer these things politically. So let us belong to somewhere politically. Niguo tusokie politically. Na noguo menye tumirire na kwenda muno kihoto tukiumira muthenya wa mbere wa keri wa gatatu wa kana makiona aya ni mokire muno makiruta kadi ire ya politics niguo metire mundu uri ungi wa mwena uria magioka akiingira ukihora na riu hau niho ndiraririria ucio ni aheo waku ucio no aheo no waku ucio no aheo no waku riu na ithue utiri undu ungi tugwika umenye twatonya we have tuingira nyumba ingi ria mingi you know just like siasa ni kundu ni kiundu kia ugai riu guku ni kuri andu aria matawaraga ku riu tuingira ri tondu tutirenda kuingira mwena uri ungi ri ni tuingira mwena uyu ungi mwena uyu wa guskiza ground mwena wa cousins wa waipa you know wa kugeithania uyu ungi wa kwa just andu ayo othe tugane nao tukoro riu tukinyethanira nao. That is the reason, that is the when we will only have a solution for uyu. Okay. Aya Castro re tukeriria hanini horo wigie ruhonge ruria rutigirwo murigo agikorwo ni wathikiririe mundu gwitwo IG Douglas Kanja iyo na ginya muthenya wa ira bungeni ya bururi na bungeni ya Senate agikorwo ningi no wathikiririe ginya ona Amin Mohamed munene wa DCI othe monekanaga gukorwo magikirie murigo IPOA no ririkane atiriri Isaac Hassan ari hau hamwe na IG ari hau hamwe na na ginya munini wa mundu gwitwo IG Lagat na andu aingi muno makiruta mateta megie niki muikarigitwo wa IPOA areka hau niki areka hau na ni ofati gukorwa githuthuria andu aya na ndiramenya muthenya wa ira agicokia ciuria ni arakorirwo agitariria maundu maingi maabitha aria manyitite aira aria maikite ngono aira aria menao na maundu matiganite heno horo wigie kana ruhonge ruru rwa IPOA no rwihokwo gutigirira atiri rwakinyariria kihoto Castro. Challenges iria nene IPOA magiko menayo ni gukorwo kwina internal sabotage ni tondu the fact that ni kihonge kirathuthuria borithi angi mahetwo kana a command kana order from upper higher offices kana higher commands igakorwo ni mara sabotage niko magakorwo tondu onao ni appointive magakorwo ati their independence is coerced, their independence is already manipulated. Owo independence ya IPOA na nikitu ugati thirikari kana the biggest challenge ya thirikari ino ni gukorwo makiduna kindu gitagwo mistrust, because anything maraheana that is contradicting any report, that report ya DCI na report ya IG, it is contradicting. It is very contradicting. How is those two reports very contradicting? Tonmaraheana kuma this scenario kuma Central Police Station ginya olwa gukuro atwarwo city mortuary. Ukaigwa ati agim taru ya borithi irauga kana that one ya DCI kubuko Central yari ya DCI thaithatu na 32 ya IG thaithatu na 35 ya IPOA. Exactly, it is very contradicting. Taru yo ya thigari irauga kubuko abukirwo guko no ya DCI irauga nayo thaithatu na 35 ri ari guko ya nayo ya thigari ikauga thaithatu na 31 ni ari mogo. Ukarigwa tiriri mundu ukuite acoka guka kubuko
Central Police Station niki kai gwat kinyire handu nginya kiria. So we have a very big discrepancy at mistrust ya Kenya tutigihoka nginya ati IPOA ni guko igituhe credible and transparent results ohoro wa investigation you know. So mabe makuru makiheana kana magika actions that are touchable actions area ekuonania ati we can now trust these organs ile irakoro ikihold niguo ndauga ati taru the internal sabotage, internal politics, office politics no itume ikoro ikisabotage the whole process ya IPOA ona gukoro mena goodwill. IPOA no ikoro ina goodwill ya gukoro magitwara makihana kihoto no ukoro ringi atiriri aria nao magukoro makigwirwo ni murigo uyu ri tio perpetrators ahoro uyu wa Albert Ojwang. Ndegio muno makiria kuringana nawe Kamaure ni atia thirikari ifati gukorwo igika gutigirira ati ni yakorwo ikiregain public trust tondu kwa ihinda riri muingi few nduri na trust ona hanini hari thirikari ni maume mainuke tukorwo na thirikari ingi hari kinyite handu hetagwo point of no return na tondu hatiri undu ungi no abutirie andu ambia kumainukia amainukie na ake arikia uguo ona akeinuke. We don't have a country here, we don't have people tondu thire kindu ngijira thutha wa thiku ngiri imwe gutiri undu uri ureka andu matura mariraga muturaga siasa muturaga na wici wa mbeca sijui economic empowerment forum no bia ciraria na guku bunge no bia murahitukia budget ya irangatheti o muthi bia cirarutwo education bia cikarutwo kuri arimu bia cikarutwo kuri health cikongererwo state house ikongererwo mbeca office of the deputy president ikongererwo mbeca niki kingi turenda no cio ni budget ya 2025-2026 which means githomo gikorwo gikiuru which means etagwo health igukorwo iri njuru agriculture ni turona indo ni ciguthie cikiongagirirwo fuel levy ni guthie kiongagirirwo we don't have a country ni marikie mainuke kana mathikiririe andu gutire hindi na ni nguiguite Castro ha akiuga gutire mundu umwe ukoga mundu mathakire njogu ati we niwe uwi andu million 50 andu million 30 matiwe kiria maraiga. It is not right. It is very wrong. marikie mainuke marisign again dare mone dehera. Yes. Ndiramenya kana Castro kuringana nawe tondu uyu ni cira uguciririe ndigwiciria matanya mao marari kuri thirikari na aria ringi makuruhanitio ona honge icio nene ni maratanyaga ati cira uyu ni gukinya gikiro giki nguciria maroya ati report kwandikwo mwanake wa ukuru wa miaka 31 ni akua na njira na kiriga moko-ini no horo ucio uthiwikite atia ndiramenya kana ndeto eno ni gikorwo igiset iri kionereria kana ni kuheana mwerekera wa uria maundu megukorwo magikwo ta bururi wa Kenya hihi ringi gikota giki kingigatabanio matuku meguka thiku ciguka miaka iguka ni tukuona utiganu wa uria borithi honge itiganite igukorwo ikihando maundu ta maya kuringana nawe ni kuona ta hihi gukorwo na utiganu thiku ciguka kuringana na uria muingi urakorirwo ukionania mawoni mao. We tariu undu uyu uria expectation yao na nikio jugiria atiriri these people the cowardice actions tariu because they are terrorizing Kenyans, the government, because we cannot classify kaundu gaka as anything else other than terrorizing Kenyans. Now in fact they are terrorizing during the night or at night and they are terrorizing young people in a cold blood murder. No ru kaundu gaka gothe ri maragika hitho-ini magatua a Kenya matire menya. In fact, if there is anything they want to send a message to Kenyans, not to criticize the government, do it in a broad daylight. Set the camera the way you want to come and woo us with your speeches. Do it on camera. Tukione atiriri you are doing it. Sure. You don't want to be criticized. No mweke maudu na aje ya hitho mushoke mweke PR stance, mweke PR ya kugeria ku neutralize Kenyans na the anger and the feelings of Kenyans. Kenyans are frustrated. Sure. Kenyans are angry. Now we need a radical change
of how we are doing these things. We need a radical, in fact, we need a radical audit ya curriculum ya thigari kuria kiganjo, because that curriculum from the actions it is very colonialistic. You know, program ile mahuthaga ya go train thigari no ile yahuthagirwo ni colonialist niguo matrain gati, matrain collaborators, matrain betrayers aria maguka kuhura freedom fighters. That is the same curriculum, because you cannot tell me for the aria maathi gutrainwo kuria handu amuke ma protect, ma safeguard the internal affairs, the internal security of a country. They are the people who are terrorizing the country. It is very sad state of our country. Very hard. Do you know, to add on what Castro is saying, Taru Juzi just the other day, and nikio ndramwira these are police na no tutingihota kweherera turonire taru Kalonzo Eugene magithi gotini guteithia the young lady who was jailed because of mobilizing people and creating a platform for people to come and share their views on the finance bill. Ucio ni mundu agirire kunyitwo kana ni mundu agirire kuyo huthiro kiri mundu mugi nuru aya maratwika intimidated na kaundu kanini mukanyita mutumia wa mundu muthuri wake akomire riu heho-ini thikũ 4 mamu wa mundu tutiwe kuria ekire na ciana ciake thikũ icio 4 just because of nonsense. To add on what Castro was saying, na ni njugaga na ndanaigua uguo ndigona ndi station iringi, never get used to something. Thirikari kiria ikite, they have been used to the same things over and over again. The moment onayo watuika used kwa muthuri waku ni momenyerana. The moment Kenya kiria thirikari ici thigari ciikite, they have gotten used to the same things. No bara no riure hena undu turona ona tukiugaga uguo tondu mbaya ni maundu tutonete kwa ihinda iraya muno makiria angikorwo ni thirikari ni ya Kibaki maya ni maundu tuciragia ni meguthira na regime ya Moi ni hoka Kibaki tutionire maundu maya, ni hoka regime ya President Uhuru tutionire maundu maya. Koguo ucenjio uyu ri urokire na ki ni maundu mariku maya maratucokirie thutha uguo? It is a government that is struggling with legitimacy. A government that is struggling with legitimacy. Na ira struggle na legitimacy because the people who are the sole power of a country matiri na thirikari. So and matiri na thirikari, and this government is forcing so much things onto Kenyans. Kenyans have already said, Kenyans already, they have given the verdict that we no longer want such kind of a regime. We no longer want you in office. So the struggle ya legitimacy to maintain their grip into power, which they have lost. This is what now follows. Ishi casualties ashiao shiao korwati the coward na ishi ni casualties shiao korwati the illegitimate government is struggling with legitimacy. Rule mara hidaraira nigo agerie ku legitimize the stay in government, which the people have already risen and said we no longer want this government into power. Raira agioka kugeria ku legitimize this power. But the more they are staying, the more angry, the more furious, the more frustrated Kenyans are. Don't trade maundu maroneka, maundu tangible. Trade maundu wakinya ati ni horo wa human rights. It's not a luxury. In fact, a respect of human right, it is the bedrock of any public trust. Na rure inyu mutirenda kuhe gitio ihoto cia muingi ati twacemania ta yuthi, you are coming for us. Tweka press statement ni muratufuata. Ohoro wa ginya gukorwo ati ni surveillance ya medias na social media ni murenda kumenya what are post ke, because they want us to think like them and post whatever they are thinking. We cannot. Tutigeikara fururi wa gukorwo ati twina guoya na tutigerekereria fururi uyu o slide into that ati ukorwo we no we koigi uteru. No, we cannot slide into that. Ntondu fururi uyu Kibaki ni atuheire katiba yari njega. If we watigirwo maidi yaku iri ona kuria thutha kuri mwarimu waku uria waguthomithirie uria wakuonirie jochoro na we cannot fururi very free na fururi free twenda ku enjoy freedom. Kama Castro ni agweta uhoro wigie mundu gwitwo Raila Odinga na ni munyitite mi muno makiria
uhoro wigie nginya uria mirurungano ya Gen Z yokire nginya igithira ndiramenya hihi kana umwe wa maundu maria nigetha maingiranire thiini wa ngirimiti ino ri yari riri ningunina ki mirurungano ndukona mirurungano ringi tunyitane ndukona ki tondu ndiramenya kana mwiciriririe wao wari hihi ri no andu a mwena ucio mangika atia mangitabania mirurungano tugithingata uhoro ucio ri ndugu ya Raila Odinga na President Ruto tukiona uria maundu marathie na mbere kuri ona mirurungano andu mariona marakara no marateta uhoro wigie magoti uhoro wigie ngarama ya muturire ni urona ta gutura mbere ya tukinyite kana tugikinya githurano gia 2027 wa mbere ni thondu Raila is a conman, is a political conman. Aigire tuingira ni undu wa MOU ya 10 points. One of the 10 points gutigocoka kuraganyo kiholera gutigocoka kunyita kwa abducto gutigocoka andu maundu ni gukorwo na a very good cost of living balance. Riu thaici ri kuma hindi iyo ri andu igana maranyititwo ni andu igana maraendelea gukua andu igana maraendelea kuhurwo haria ni matige nyingi mutingi need maundu maria tuturite twititie guthie go sign up na ceremony naki. It is because of what they are getting into the stomach and that is why I want to appeal to Kenyans ni tutigane na andu aya mundu uyu ni mukuru ni inuke ona andu ao ni tumere ni matigane gufuata mundu uyu angikorwo arathie agacaina na no mundu wao rakua ri you know uni mujaruo wa kuria Homa Bay kwao kuria mari mweri imwe na no marakua na turaturu ithuothe bururi tondu ni turamenya umuthi ni Ojwang rucio ni Kamau next week ni Mohamed na wiki ingi ni whoever o bururi ni bitu ithuothe na tukaiga mundu gwitwa Raila Amolo Odinga and I want to tell him categorically if at all you're not going to help Kenyans, please my friend just leave herarera tu we go rest no tigane na bururi witu tondu ni ura compromise the betterment of our Kenyans and the future ni ura tuthukiria bururi aya Kamau kiugo kimwe kuri Gen Z tugithie na mbere na tugitiriha tafarire no ni ngumera the hena beneni nyendete words of philosophy Plato augire if the fact that you do not take interest in politics does not mean that politics does not have interest in you. Na gitaura agiuga agikorwo ni ugaga we ndurenda siasa iyo ndiramaanisha ati siasa itirakwenda na siasa kuga itirakwenda ni the way of life. Siasa nicio turiaga, siasa nicio tu mawira, nicio education, nicio health, nicio everything. Gera andu akwa Gen Z ni tururungane ni tumenye kiria turenda kia bururi witu ni tuthome katiba ni tumenye our rights ni tumenye na tumenye maundu macio mothe ri decision ya gucenjia bururi uyu ri ikagwo na kindu kimwe kuoya kura gukira tene kwara raini kurirwo gutura hau ngina thairia na kugitira kura muno niema inge mathaitha twi 70% ya bururi tungienda gwaga uhoro uyu wa andu gukua tuage uhoro wa bia wici ni andu ni mokire tuoye kura tuinukie andu aya othe aya thengi muno Kamau Castro kiugo kia mwisho tukirikiriria ni no nginya encourage be ujithe ndimwere we must speak truth to power and power must learn to listen na tutingigwagwa no nginya twarie uhoro wa kihoto gitu na no nginya turuire bururi uyu witu wa Kenya and you cannot alienate a vibrant generation. We have a generational mandate na no nginya that generational mandate we cannot forfeit it. We must stick to it and we must bring back to whatever this country is asking us. Turenda a good governance, a good leadership. Ogwo tutikareke na tutikagwague na tutikaiguithie ona mageria ku infiltrate maundu maitu ma Gen Z ma aria all a Kenyans aria othe marenda bururi mwega, bururi wina governance, bururi wina leadership, tutikageria kugwagwa ni tondu ona ithwe ni tugikubanga tuguikara thi tubange ringi na tubange o ringi uguo ndimwire Gen Z othe haria mwaruma twita bururi witu wa Kenya ni ta Castro. I'm one of them who is bored gukorwo tukiruira bururi witu wa Kenya ginya tucokie bara ginyo vijana Mbere Foundation tugukorwo tukikinyiriria muno na kuhuranira ginya justice ya Albert Ojwang ikorwo ikionekana andu akuria gwitu thaya nikio ndimwiraga nyendaga mundu me bunge ni tondu nie
nyendagwo kumuciririra Aya. na njire maundu ma bururi witu wa Kenya. Thenge muno makiria Castro oro hamwe na Kamau wa Bio gatha muno makiria ni gukorwo hamwe na ithuĩ na gucangira thiini wa ndereti ino ya bata muno makiria irahutia o mundu o wothe wi mukuru wi munini wi mbeu njithi ithuothe no muhaka ni tukuruhanitio thiini wa ndereti ino muno makiria gatha muno makiria inyuothe mwakorwo mukinyitanira hamwe na ithuĩ kugerera ndumiriri cianyu inyuothe mwacangira na njira imwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Asanteni sana handu-inĩ ha aria othe manyitirira tabarĩra ĩno kana manyita itemi thiini wa tabarĩra ĩno. Ngai wa muoyo aromũrathima. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Tindia ithayo.